Veoma teška utakmica i za nas i za Emporio Armani. Very difficult game for us and for Emporio Armani as well. Oni su došli posle pobjede nad Charleroi i posle pobjede nad Realom. They came here after they won against Charleroi, after our victory against Madrid. I grupa je toliko teška da praktično prostora za neki prostor za kiks ne postoji, za grešku. The group is so difficult, so any space for any mistake doesn't exist at all. I to se u ovoj grupi, ja mislim, vidi na svim utakmicama. And it's very visible on every game in this group. Velika nervoza. Big tension. I to je meni razumljivo. U ovoj grupi postoji od 6 timova sigurno skoro svi timovi zaslužuju da naprave iskor, pogotovo ova 4 tima koji su uložili, koji su napravili stvarno dobro vaste. That tension is understandable, and these 6 teams, all of these teams deserved to make some improvement, especially these 4 teams with big budgets. I nije lako igrati, kako se zove, protiv njih, nema što. Sama utakmica, analiza same utakmice, ja bih rekao da smo mi smo odigrali prvu četvrtinu jako disciplinovano. Analyzing the game, we played first quarter with good discipline. Ali promašili smo dosta otvorenih šuteva. But we missed a lot of wide open shots. U toj prvoj četvrtini i negde do polovine, ne znam, možda prvom delu druge četvrtine i kontrolisali smo negde odbranu. First quarter and the part of second quarter we controlled defense as well. Krajem drugog četvrtine i veći deo treće četvrtine oni su krenuli da igraju dosta agresivnije, iz čega su otvorili dosta kontranapada i napravili dosta lakih poena. And the second quarter and the whole third quarter they played much more aggressive. After that defense they opened a lot of fast breaks and scored a lot of easy points.